minute khop me li zana som pakhat vela in kan thenga kan jet lag ka dar liver tai kan in en kor chuna kan chunlam tlem kan mu sekati kha kei pok har sa ka ti deu sa ka chu wa chuan tuna kan pul hom lo chuan kan puar to box sia en ti ka pok kan pam chuak mai thei to box sia a thla ti vel in khom le lo tu rein sap kha engoro kan phat meng ka tia tlai de kan on kala mi lo she thiam don nia kan ngai box si chawa in mel mu kha kan chak box sia ne hei pathian a che me me ya ni Mizoram Christmas don last week of November han ni chu US atanga kan non le cha kan han kal khala Mizoram kan pa hi Christmas don aron kal vele a amma khop maya ka ta atam zok chuan in lo she to thawanga pathian khongai na thalai te tui ha na te kan ramin enge kan ti ve thei eng hinge ni ang te a international politics ron in lumlet te refugee kan unau te thei khan helam puna tangpon ke mani kaushan ang te pon ita se Mizoram khove hun shang shang om te hi amma ayan kan har sadna le har shomna kan to hian min som khom min ti pung khathian ka sia US kan zinna te po laifa ke lai nu kan ya sanga khotwa kan ya khoya o han kalila engingen tuna tanga kumnga tuna tanga kum soma hian ni ang ti ro man hi kal na sa chumi ro chuan hei high commission lam atangin interest an nei na sa boka defense interest tuna han simultaneously in akal chawang khan chung ang te ne chuan ka han kal chawa chuta kan lo shiat sa le kan lo shon sor kharna hetiang reng ni hi chuanin kan ma hi avan eng lo em ti na rilru te nen is a PM te kan han zo ma de han kan ken chin a han boruaka kal na sa thei khop maya hei tu na de po news tam in share chuanin ni sianga amai ro chu makati me chu khoya to kalira rai chungin Christmas le kum thar de kha kan manga boruaka thai me ma zai ko de Christmas te po kan nona kum thar te po kan nona Mizoram lo ho le nau te chate in bu te po ha rot kal chak mai la in nei te kha kan ron chim chak lu tu ka ma se sangaw lam thingtlang kholoma han long tlai le he ta sangaw khosom ti ve hi kan pa hian motor khal thina voi thum ve kan round na ni chuan ni tin me hian on the go chuan di khata meeting voi thum ang te nei chang oma thu soina hun te public meeting te thingtlang ki khor te te grassroots ang khan te khan kan vakal zera chum te hanin phu khom pa nen chuan te han hun kan phanga thalai te beidon na le kan beidon na le kan beisen he a in ang hian ka sia arwal hian akal kupin ka sia tuta tak chuan ke po ni tina har san na mi malaka to te party chunga po ni se pon lama po ni se mi ti chak ma chu karon hon pui chu helai ke mani UK Zofate te po hetihan a hu hawin kan han kal khoma ma se tam takin an lo hu tharau mi te lo pu te chuan chim lama na ron kalanga Mizoram ma hian ama khosanga tanga an lo soi independence ang chi te chuan kan thil ti thei tur ang chi lo oma hi arwang am hi keima ni phei chuan zirna lam mi than chuan kan dam chung kan mu tur kan rin lo hi zoi han aron chep chau tlat maya chuta chuan mun khata hemi Mizoram map kan ti ang chi te po a idea chau ataka chuan om lawang athleng lawang kan ti hi akong he in hong mai ni chu chuta chuan attended to defense interest noya te lo ni ta he Burma Act po kan lo hunga chuta Mizo India ramin a focus te chuan smuggling road te ti han he kan han chawa atam zo he chu public ma kan da soi thei lo Delhi te po voi meeting kan ne kron chu pa han ni le in the next page chu kan ne yang khan defense lam te ne intelligence lam te ne an focus he an north east bi ka po Mizoram he ron ni chau tat me chuta chuan keve te lul hian engero ka do pek thenga keve te lul hian engkong hian in nge ma ka lo lak veang ti hi ke ma hian in ni tin me hian chau na min pe chu le ma chuan in alom om ka tia chakna emosia Israel fa te arwai chwa to nu khan kum enge mo sat kha chang chuan rawrel tu tha pe kha mi puite mo nge rawrel tu chia pe kha mi puite mo nge
tia han question the na lai te po hi omani tu ta chuan kan tang khang na hi an rei to tu ta chuan ke ma run lian chu he tu na po tun kar chawa hian London a UNICEF te British Council te chuan Cambridge University at the meeting kan nei chau zo to na lela ma chuan in now te in ready thau si khan focus tur te hi omne wa chu chuan enge aron ken tel tia chuan society re ka ti chin chu society social political reform athena social reform athena governance reform athen don re khan civil war athen tep na tur in the march of civil war revolution a hanom chinani chumi a chuan a strong force atam zok ten atha kan dua atam zok ten atha kan be se chuan chu ta tak chuan tha ran chuak zoka ma se khata ham mi puita kan lein ready lowe mo het atnar kai tua chiat nei mo that lo nei mo corruption po lo ta se kha achak zok tu ani chuan van duai khak takin kha civilization me mo kha society kha collapse chinani tu ta chuan chu mi mor te akan omna lai te chu atam zok hemi underground soi thuak tam chuang si lo ma se heta intelligent level a intellectual circle atam ema tu ta tak chuan ta ti thin chu he tu na party thalo opposite PM po meeting and share jana an base an mani an rin an hangam wang ni lovin a omsa te pati kan share jana kan be dong awangin thil thara hanrin na kan khat khani me tu tiang cha chuanin e achunga lo lut te po tita se apart ami puya te po a candidate te po kan lo sarkar mo candidate kan lo telve mo kan telve lo mo ma se Mizoram siam that na tur hian du sarkara po hian anh po hi lo theng se tu ta chuan eng hinge ka ti ve the ti in ma hero to zero kan han chang top me nya pathian che be ma soi le soi nu pathian in remati chuan in ke ni po heta kan ron chuklea now te kan han nei felanga March ka chak pakhat chu hemi mana ma montila Singapore te South Korea te Japan te na tinge su tiang raman ti chuan civil war zo khan development sector local to in financial aids international changa funding and mukha governance kha dikawang thattu na kalta mase chu mi rualan thengle chu social development kanti capital investment human resource investment kha anas mani chu ta chang an thalai te an fe chuaka an kan chuak ru chungin an ron honlet kum som ti structure lo fel to a chuan until the na zong so ha dekhinan institution mo government mo private mo skill sector mo entrepreneur ang mo khata kha thalai le thiam pon la me mi te nan ron zir chuaka tu na hian chan sen lo thalai te a ron chuk du nurse zir du sipaikal du higher studies ron zom du amani he kan singa te po chante thau te po aizol tangin an thiam le an fin na wangin Oxford an ron ziak lu ta scholarship an ron punin ma se chante ang khaza nge pakhat hi an wang ani chu chung chu engtin nge an nol puita hang kong kan hon theng ti lai te kha ka vei ho em Oxford ta ka chho hmain Bracebridge University College kan soi how to an ruang am kha an support em Cambridge kan tilenga Warwick University business week ka chuanin UK about top 5 china langania pania at university online presentation ka pe boka to march kan bo zuile boka khang tiang thil te kha lo om the chuanin Mizoram atanga thalai te a big takin UK anga te po top university a som thum samnga ha kumtin rokal the se chu ZPM sarkar den ti thema sarkar the du po khan anti the kha chuan kan ram no khini zela wangin khang tiang te heta basic infrastructure tuna po kan boy na chu hem allow power nita power electricity bi ka hianin Mizoram ina kan mamo kan du khop ni law kan han hi 134 megawatt vel na kan ya chu kan chu chhuak thelo re nga pon lama train kan leita kha kan sarkar thara lo om chu chan akal pui lo chuan tuna seed funding kan di NLP SEDG po idea to try to mas a reality implementator khan nge mong pop khan zel ta ni chu ta chuan basic infrastructure layout nga ya chuan tekhinan chimlam bi ka nga te pe chuan sangau kan tur chuan dar zo kai he ta he van lai phai sangau be kan khendon chuan in
in sak don pon trak trip khatin aizola darzo kaya pick up in voi nga thiar ngai ta ni are theite a thingtang ta basic necessities lom te la tu khan mi ai sang khan le zel awang khan an tan khan bottom of pyramid om top lo kha chu an next sa han chawna chance khom lo ni chung vel te ni wang chuanin khang basic infrastructure ka thek tu khan tu na han akoron hong le to sia chu defense haron di tani chu ta cha te khinan Mizoram hi indo ko na ron kheng se enge central na mamo le do chat kong pui cha airport chamdur project ka ti how ang zong zong kha a blueprint hi tu na hana chua hura to discussion kan ka pui thei to ni chu chung ten i wa chuan ke ve te mai engma ni lo hek ti lai ti nge changkai tu ni theang ti ang chi te chuan research wing te po kan nei tha pathian zara tu na nge sarkar lo base hele ang lo de hi mission hemi politician hui te nan an thut pui to lawa MZU PUC ka ti professor tam tak ten ihan an thiam na an ron tho chhuaka chu chuan base na ati sang em ma se ka soile soinu phur takin hwai takin a har sat paule nge kan ram thim anga achan chu ram thim anga mission kan piak ina rom bol na chu tinge athia ma akal thata nga tinge a fel kan ti chuan kan ngei tu ana kha khovela he mission na ka tia he rom bol na kha la khian sum le pai ri tran dinavin ka tharau tan vana cho head kharau midang kharau ka va chan him hian chu ni ang ti kha monetary return kha kan be se ngai lo ni chu mi a kan kal ang chia ka ushan le rong bol na anga ka be nge sarkar le khotla rong bol na kan en lo ni chuan arwal khai khala kal thei silama chu mi akal thei na tur chuan kil tin changin a pen chuak thei te pen chuak kila a pen chuak thei la po tong trai ni in kan ram hi ve thar leng ve ta ka lo ma ala chia a chevia wa ma se base he omalo omani kan la tlem tu 1.2 million lek kan ya chin state out to tiang ve lek chu kan ya ma se nam chiar pathian in nam than min sha ta min pe ka boundary min siam saka khwale tui nge chong engkim min pe kan ni wangin chan ta kan loma chu ta chuanin a chan du hian khoi ami po hi kan thiam na kan theina zona hian a tlem lo le atam lo am chuang lo chu ta chuanin US ka kal khan ka ron ho po han ka soi chak em chu Indiana police are ringot son USA chin unaw tom son biak in somru kan nei theini chu attend to biak in hlui an lei te nia attend to an mani nan sak chop te nia ama chot engwak man ni chin lo ka tiom zia chu an voice a representation kha chak ngai lo ni ma se man ni kumnga kum som ve chang khanin hemi intellectual circle chak yan kan ti chana kaushana nen life USA om song chu Indiana le vek ro Indiana ki rula inde lo le ro kha zoi na kalani tuna so 25 to 30,000 an nia vote bank pakhat House of Representative an MP pakhat va in candidate na ta kan ni tani relo te senate nenga MP an de chuan chu ama thuan va soya nge heta president te mo mayor te mo mun du khan eng va ka man lo ngai lo ma se an ma ni kha bial pakhat thom ang han ni to wa kha thu tha cha dan MP te na va lo zut to me ta ni chu ti khan unexpected stage se khania an ni pom India ma mo Myanmar ron kir ni lovin an omdara ma khan ni ani to ta hemi underground refugee te tan han $12 million and raised heni chu ke mani helai UK bit ta ka po hian chung kwa kanin en kola atam sok te phe hi chu chung ko fel fai tak in le lo tha mani a po kan fa te tan po zir na in tha te kal thei le kan thil ti na po in support thei kan nia hey ai hian eng tin nge helai UK Zofate ti chak tur le alwang chhuak Mizoram kan achan chu Israel fate po salat kal khan an ram ma kha chu kanan ram khan ni re ani chu wa chu Mizoram lo hi pe kan nei si la wa khoi rama po khoi muna po hian omila ram da ma kan danga kan om chan po kan ram ta zel ani wang hian ke ma ani a po tle ma hanin challenge cho hei ti zong hian kal de o a chuak zong in a thang zong in a luang chuak zong in ti kha karon ho pui deu ni chu kalom lu tu ke